نرخاندنên girîng kir. Bername teybet îro bi dema Amedê saet 17:40 de di radyoya dengê gel de ye. Rejîma Emraliyê helweşînin komployê têk bibin. Têkuşîna azadiya jinê bi komplo re têk naçe. Demdema azadiya fîzîkî ya rêber Apoyê tê bikuşin. Azadiya gelan Era radyoya dengê gele. Şinavendin uçan radyo denge gelden başkudarın heca İrun nehe Nisan 2024 seşeme li Brüksel'e saat 13'de lamede çarda gudarın heca emin nüçe navaruje peşkeş bikin li peşi çesen uca. Endame Konsiya Avrupa Kostis Eftarhayo Gut Mercen Girtnare Berapo Tumina Kenüeli Cihani Mine. MHP'ye dimene binketina devleta Türk ligri cudeş gerekir. Girtiyen siyasiyen jiduza PKK u paşke dedi cejne de hevditinekin. Devlet atık nave heşti cerdevanen ve jigeveri tevli şere dagirkiri bibin eş gerekir. بلگودرین هجا نهاجی برفرهیا بلتنامه و ام پیشی بری خوابدن سمپوزیوم انسیات اکادمیسینین کرد و عرب گوتن ربر عبدالله جلان جن خسته مفتیا جیانی انسیاتیف عربی هجو آزادی ربرا بو اکادمیا زانستین جواکی عبدالله جلان ببونیا روشبونا ربرا بو لسر پلاتفورما دیجیتال سمپوزیوم پیکانین رکتور بری زانینگیها دمانهور آمسره پروفسور دکتر محمد رفات الامام هفسروک زانینگیها کوبانی و اندام اکادمیا زانستین جواکی عبدالله جلان شروان مسلم کوردیناتور انسیاتیفا عربی جبو آزادی ربرو جلان دکتر الهامی الملقی و هجمارک اکادمیسینین عرب و کرد بشتر بون جپارزرین ربرو مظلوم دی جازانی کو ربرو 26 سالان لگروا امرالی دبن تجی تکی ده تیگرتن و هاگود ج 25 آدرا 2022 و تو آگاهی جنایی گرتن مگلک جرام به کمیته مافی مروان اروپا کمیته مافی مروان نتوی نگبوی تکیلی دانی هر سازیان پیشنهاد هفدیتنا پاریزر مالباتان کرن لی ترکیه قبول نکر مرجن عبدالله جلان تیده جین نلسون ماندیلا دجوارترن هیزن پشکری دیدن ترکیه باندورا فکرین ربر اپو گلکی دترسنده و با عبدالله جلان را هفدیتن چه با زانیار سیاست دکتر تاها علی جیگود بیگمان لروشلات ناوین گلک زانیار درکت نلی عبدالله جلان جبو روشلات ناوین شانسکه او خود سپیره میتولوژی و وکی رباز دسپیک و قناغا خواه دیگهین حقیقته نویسکار مصری الهامی الملجی جی دازانین جبو آزادی ربرا پوته کشنه که مزن تیمشاندن و دناوا گل عرب دشکاندنا تجدید آزادی عبدالله جلان و چراسر یا پرسا کرد هر دچه زیرتر ده بهیدی آوان او ده مکنیز ده ربر اپو آزاد ببه گل کرد آزادی خوب دست بخه دکتر سهار احمدی جبال کشان سر فلسفه جنشان آزادی گوت آزادی جنا کرد بجیان مروان و گرید ده استاتیو جنه گوهرد و جن کر مفتیا جانه دید کو آزادی جنا کرد آزادی کردستان لو ما آزادی جنه با آزادی ولد و گرید ده افجی دبه سدما پیشکتنا جواکی و هزید ده جواکی پروفسور دکتر محمد رفات الامام جید بیجه ربر افریقا باشور نلسون ماندیلا لدیجی پولیتیکا نجات پرستین لافریقا باشور تکوشین کر عبدالله جلانجی لدیجی پولیتیکا نجات پرستین ترک ان لدیجی گله کور تکوشین کرد و 4 نیسان ببر روجا جیهانی یا ربر عبدالله جلان پروفسور دکتر سیفان سعیدجی بود عبدالله جلان به مدل و تکوشنا خواب بشه که مزن آجواکی گوهرتی فکر و نیرین نوی باندور لگل نشلات ناوین کرد و جبو زینیتا که افنار بگوهرینه و جبو کسی اندخوازن آزاد ببین کسی که نو با افرینه رولیستیا دوی
تو کس نکاره وان گوهرتنین ارینین مزن بطایبتی لگل جنین رشلات ناوین انکار بکه دکتر احمد امبوی هجی دازانی کوری براپو به پیشکش کرنا نتوی دموکراتیک گاوه که مزن دتگینه ده آویدیه پاریزر دکتر احمد رجب جی دازانی تجیتال امرالی همو قانونا در بازی که لازم حقوق ناز اکادمیسین و هر کس زختل دولت اترک بکن و بریز عبدالله جلان آزاد ببه ولی گودرن هجا کوستیس اف ستار هیو جیگو تکوشنا جبو آزادی و جلان تکوشنا جبو دموکراسی ترکی و هرمه اندام کونسی اوروپا کوستیس افتار هیوس بجیوینا بری هفته کیا کونسی اوروپا در راپور درباره تجدید سر براپو پیشکشی کونسی اروپا کربو برسل دا پرسین ارم کانسوی کوستیس افتار هیوس میناک آذربایجان دا وهاگود دوی کونسی اروپا کریارن لدیجی آذربایجان کرنا پراتیک لدیجی ترکیه جی بخا پراتیکه وکی راپورتر کونسی اروپای اشکنجی سیستماتیک و معامله هری دری مروحی دبیجم میناکو مرجین گرتن عبدالله جلان لجیهانی نینه مرجین وی مرجین هری گرانن اونای قبول کرن ولات دولتا کی کل دریه یکتی اروپا ده او دخوازه نشان بده او ولاتا کی دموکراتیک بطایبت لیدر کی کجالی جهان و تناس کرن عبدالله جلان ده تجیت کی گران ده دگره اف شرم مروحی او دوی ترکیه بردلا و شرم زریه بده ایزولا کرن عبدالله جلان مافی مروان در باز کریه لدیجی مروحی سوش تکرن آستان کرنا سردان لگرا و امرالی او آگاهی نگرتنا درباره گرتین لامرالی گمانان مزندکه کرنن وحال جهان نینه ماندیلا جد بن تجیت کی وحده نهاتی گرتن تجیت لسر عبدالله جلان گلکی کوره از ناورا اوجلان و ماندیلا ده تو جداهی نابینم هر دو لیدر جبون اسلام و مافین دموکراتین ایگل خود کوشین کرنه پیوسته وکه ماندیلا آزادی عبدالله جلان جی مسوگر به افدوی گله کرد جته کوشنا آزادی اوجلان پاش ده گاوی ناویجه ته کوشنا جبو آزادی اوجلان تی واته ته کوشنا جبو آشتی و دموکراسی لهرم او ترکیه بلم نهاج برای خواب ده شر لدیجی داگیر کری هپیگی راستی دولت ترک هول ده وشیره بدیمنان اشکره کر ناوند راکان و چپمنی هپیگی درباره شر لدیجی داگیر کری ده داخونی ده وهاگود ارتش ترک داگیر کر 4 نیسان یکنه که خواه تایبت احمو سرپیل بو شان ده سر تونلین مین شر این لقاده بر خودن یا گری جودی هزمه داگیر کر خستم من کنترل خواه پیشی به چالاکی سابوتاژ لواندان پاشیجی بچکین فردی ده انجام ده چکا فردیا به تیپا سار 56 و علاوه ویج سر داگیر کرن هاتن جزا کرن راکرن لی ارتش ترک داگیر کر وکی هر جار ونداهی خو لورجی وشارد هات تثبیت کرن چکا فردیا سار 56 به نمره TCK 110222 JK 00541 جسر داگیر کرن هات راکرن امراسی شری تایبت امراسی مدیا شر تایبت و ارتش داگیر کر و شرطیه بوینه و دیمنان برای گشتیره پار بدکن لسر چالاکیان جی هپیگی و ها گوت لهر ماروجا و ازاپی شهیده لیل 4 نیسان لقاده برخوادن آگیری FM سیستم کرادر و سیستم کامرا موبایسی یا داگیر کرن بسوکاستی هات ایمها گرن 8 نیسان لقاده برخوادن آگیری FM پروژکتورک و سیستم کامرا موبایسی یا داگیر کرن بسوکاستی هات ایمها گرن لسر ایریشن دولت ترک ابتقامنین قدخه جی هپیگه وها گود 5 نیسان الهرم روجا و اضافه شهید دلیل تونل شهر انقاده برخوادن اگری جودی و تونل شهر انقاده برخوادن اگری آمدیه 6 نیسان الهمان هرم تونل شهر انقاده برخوادن اگری FM به تقامنین قدخه هاتم بوم بکرن لسر ایریشن دولت ترک جی هپیگه گود دنابر 4 نیسان و 8 نیسانه الهرم متینا قادن سر متینا بانکا بشیلی 8 جاران هرما خاکور که قادنگیری بربزنا گیری شهید هوار گیری شهید شریف خنیره جور 8 جاران هرما گاری قادنگیری گیری کن دشتا کافیا گوزی 7 جاران لهرما روجاوی زاپی شهید دلیجی قادنگیری جودی گیری آمدی گیری بهار 14 جاران بگشتی سو 7 جاران به بالا فریشر هاتم بوم بکرن 5 نیسان جی قادا لولانه یه هرما خاکور که به هلیکوپترین ایریشه هات بوم بکرن
بلی دولت ترک جردوان نویجی گوره تبل ایریشان ویا داگیرکری ببین اشکره کر دستلادری AKP MHP و که اون بزانن ایریشان داگیرکری لدی جهرم پاراستان مدیا کو گار ناونداوی ددومینه بریان ها به حکومت ناوندی عراق و پدکر هفدیتین کر و دناوا تکیلی که خورده بینابر بناوین جوده هزی دشنه قادن گریده بری جهزی پدکر سرناوی اکنین پاراستان سینور عراقی لبان هرمان هاتبون بجه کرن حتی زنین هزین زروانی و گلان این پدکر دبن ناوی اکنین پاراستان سینور عراقی ده شاندبون هرمه چونه سیدا شیلادزه و 15 قراقولان لور آوا بکن دولت ترک آخواست نرازی بوله لدیجی هفکاری پدکی و دولت ترک بشیوه جدا بشکینه و جاری جبو کو جردوانان لدیجی تفگر آزادی کرد بکار بینه کت نوا تفگره بسدان جردوان جگه و جبو تفلی ایریشا دا گرکری نو ببن حاتنه دیار کرن آنفه خواگهان ده لیسته ناوین جردوان لفرماندری جندرمای آنافچه ناوندی جبو شر داگیرکری حاتنه ارگدار کرن ناو هشتی کسین لیسته ده هیا جناو او پاشناوی وان دیار ده به جکو درینه هجمان تلفون نوان حتی کما خوین وان و هجمارا ناستمه نوان آتجه و حتی وظیفه کو گرتنه آگاهی حاتم پار بکره بله دی جشنه ده هفدیتسنه و نکن خزمه گرتیان ید نوبت عدالت در آگاهاندن که گرتیان هر جوره هفدیتسن در کتنا دادگه هفدیتنا بریه تلفونی دانه راوستاندن خزمه گرتیان بانکلرای درین دستلادری کرن جبورا کنا تجدید دمل دست کافه که بابشن دایکا سلحیه سروحان دیار کرکو کوریوی محسوم سروحان جادره 2016 و گرتیه وها گود کوریمن 3 نیسان ده به تلفونی بمر آخوی گود افجار داویه کو ورد آخویم چالاکین لگرتیگه هنکتن قناغا کدن و گود ادی از به تلفونیش نگرم و در نکبم هفدیتنان امی چالاکی خو مزن و دجوار بکن یکانه دنگی مهوند دایکا سولیه بانک لمالبات انگرتیان و تواهی رای گشتی کرکو ببن دنگی گرتیان و گود زارو که ما ده جشن دجی در ناکبن هفدیتنان دوی دمل دست تجریتا لسر ریبر عبدالله جلان بیرا کرد بله کمیسیونا گرتیکان یا ایهاده انقره راپور درباره ظلم زندان کاوک آ سامسون تیپا سه اشکره کرد هفسرو که ایهاده انقره عمر فاروق یازماجی راپور خواند در راپور ده هاته گوتن لگرتیگه جمارتنا سرپیان مشه یک ریزیت فرس کرن و هاته گوتن ده هاتنو چونه نخوشخانه انده لگرین ناوا دفته کرن بکارین ناسنامه گرتیگه هدای گرتیان هاتی فرس کرن گرتی نخوازن ناسنامه بکار بینن سی مهان بقدخه اکتیویتی هاتنه جزا کرن گاردیان معامله کیفی لگرتیان دکن دما اشکنجه لگرتیان تیکرن درشما ولات پارچنا به یا فاشیست برز دکن سبا چاره آداره گاردیانان بگوتن هجمارتن هلیگرین هیکتن قوشان دولاب بلاف کرن پرتوک و تشت آبتن عرده تو گاردیانان پرووکاسیون کرن و یانزه گرتی اشکنجه کرن یه آل کوریدور هات اشکنجه کرن گاردیانه که گوتی لور کامera هیلی نخند ما ام ببن او دی امیلی بخن برنه بلوکا آ و 4 گاردیانان دو هجریه ده نیه آ اشکنجه کرنه 23 سبات جی 4 گرتی جی گرتیگاه دeniz دیتی پاده سرگون کرنه لیگرین تازه لوان هاتیه فرس کرن اشکنجه لره ای او همه هاتیه کرن هستی برچاو همه شکستیه روشاوی خرابویه و بشف ویراکنه نخوشخانه راپور گرتیه دما گاردیانان او بنقاوش الجی گرتیه را گوتنه ویروی پاچه بویش بیر نکن ما آئی و ما ین روژاوی ده 23 سبات ده جی گرتگاری برحاتی پاته سرگون کرنه لیگرنه تازی لوان فرس کرنه وانجی قبول نکرنه اشکنجه لوان حاتی کرنه آسچه و گجی جسی لیوری سرگون کنه دشوا 24 سبات دلگل فرض کنه لگرن تازی اشکنجه لوان هاته کرن گرتیان برچی دهیلن خوانه کم ددن وان خوانه جبو سه کسی جبو کسی که ددن سه کسان سماور تلویزیون آوا فیکی نادن گرتیان درباره گرتیان دگره و برشونه دجی لیپرسین هاتیه بکرن مهکی ج اکتیویتیان به پار هات نشتن گرتیان لدادگاه انفاذی itiraz kirne û itirazan hatiye qebûl kirin lê rêveberiya girtîgê biryara dadgeha înfazê bi cih neaniye girtiyên di greva birçîbûnê de bi tu awayî nikarin tevlî aktivîteya bibin. Belê
جبو رجبونه ریبرا پول هر دری دار تنه چاندن هفسرو که مت دوهات فده کرم جام پولاد درباره پیروزکردن رجبونه ریبرا بودا آخوی واه گود ده جوت ماه 2023 جبو آزادی فیزیکی ریبرا عبدالله اوجلان اروپا روشلات ناوین پنگاوا جی عبدالله اوجلان آزادی جی پرسکری که کورت را چارەسەری سیاسی دست بکرد چارچوبه حمله ده 5 قوناغ پیش کتن یک جوان قوناغان گریبا برچوبونه گرتین سیاسی بو قوناغ دویمین چالاک نوبت الاتریا دایی کام بو قوناغ سیمین مش آزادی یا جوان و قرص دست بکر و حتی با آماره دوام کرد جبو 75 سالی ریبرا اوجلان 75 کس بشتری مشی بونده مشی دگل علاقه که مزن نشانده و لمشی خودی درکت فیجی باندوره که مزن لما اورای گشتی کرد گرم جان پولاد ازانی کو قوناغا چارمی جمشا 4 نیسانی بو اف قوناغ و حتی 12 نیسانی دوام میکرد دوی قوناغ ده متوهات فد که جده تیجاده بپدن پارتی لجودی گابر و گلی گودرنه و وارندن که خوزا هاتن تالان و ویران کردن داران بچینن هر وقت چارچوبه برنامه ده پانل و سمینر شاهی کنسر بین لدارخستن لجودی و گابره دار بریبون و شوتان دبون گلیه گودر نجیب بنداف چه دکن و تالان کرنه که مزن پیش دخن امل دی جیوان تالان و تو نکرنه تکوشنه بکن لطاخا جمهوریتی الهی کسک هاته کشتن گودرن هجاب و یار شویدن پیکات دنابرا دو آلین هفریکین هفده شهر درکد هاته زانی شویدن ساعت ده شوی لطاخا جمهوریتی جبر سدمکنه دیار نابرا دوکومین هفریکین هفده شهر درکد یا ویسل کپار سو 3 سال گرام بریندار بو ویسل کپار راکن نخوشخانه تبه همو هودانا جانا خوش دستا جنازه ویجی راکن مورگان نخوشخانه ولی کسی که دست آویت بو زاروکه کی بو کیا لگوندی مارجوکای نافچی حلیلیه رحای نهات یلدرم 19 سالی دماکه گوند بو جبر دست آویت بو زاروکه کی دوزلی هات بو بکرن و هات بو جزا کرن بلکه شکو او تجاوز کرن دهل بجارتن سوی که عدر 2024 ده دی سابو که گوند که نهات یلدرم 2 سالان لسر هفت دست آویت بو زکه یا 14 ساله زکه و حواله و زسه 25 جوت ماه 2023 بو شاهد دز آویتنه چوبون مدیریت باسک زاروکان و بویر و گوتبون پشتی بویر اشکره بول دیجی که یا نهات یلدرم 2 ساعت بو وکرن زاروکا زکه ifade خود گوتبو نهات گازی مندکر و دیا منجی دگوت بچه پشتی ifade زاروکی که هات بنچاف کرن و دادگاه جزیه صلحجی به شرط کنترل عدلی او بردابوله پشتی بویر لسر مدیا دیجیتال بروجف وزارت خدمات مالبات و جواکی دولت ترک او زاروک شوینگه که بجهکر و دست آبید دوسیاوی 27 سبات دجی در نشنا دویمین ده زاروک زکه و حواله و زسه کو شاهدی کربون ifade خوا گوهرتن دادگاه جی تجاوزکار به جزای کنترل عدلی و جزای حبس مالی جزا کرو پاشه جی تعلق کر تجاوزکار نهات یلدرم دی هر بجارتن هرمی سوی که آداری ده جاره که دنوکه که گوند هات هر بجارتن بله خلکی آمده گوت سپره بی قیمت بویه گل پریشانش بر کریز آبوری گل نکارن آمده کاری جشنجی بکن حسان صبح تکین ایجا آمده آستنگدار 2800 لیرین ترکی موچه دیگره در بر کریز آبوری دوها گوت کیلو شکروکان 500 لیرین ترکی بونها بویه 5 لیرین ترکی بونها بویه 105 لیره هر تیش دوسه قط بها بویه ام نکارن شکروکه بکرن بندوح طولای جی دازانین هرچند به زحمتی جیبه مپار دکاریا دبارا خواه بموچه بکره لینا هر تیش دو قط بهاتر بویه ما امه چاوا دبارا خواه بکن پارچه که پار ما به 5 لیرین ترکی دکری نهاج 200 لیرین ترکی کمتر نینه اردوغان آبوری تکبر ایدیا بخیر موساک özkan جگوت حتی کارمن جنکارین کریه مالا خواه بدن دما از موچین خواه دگیرم بزرو زحمت فاتوره و حقیق کریه خواه ددم بو بیشن جد بیجه پار کیلوی گوشت میریش که 23 لیره بو لنها بویا 105 لیره ترکی گوشت سورجی بویا 500 لیره ترکی جوخه تو کس نکاره بکره گل فقیر و مقدوره سیداد سرملی و avniye
dündar jî gotin dayîk nikarin cilû bergan ji bo zarokê xwe bikirin xelk birçiye roj bi roj xirabtir dibe pir zehmet e. Ji esnavên Sûrê Alî Haydar Çavlî jî got bihayê tiştan roj bi roj zêde dibe dê jin hatiye lê kesek ji bo zarokan cilû bergan nakire. Dikandar Hasan Erzî jî dazanîn kes nayê dikanên me vala ne pirsgirêk mezin e qîmeta pere nemaye xelk perîşan e bihêviya em van rojan zû derbas bikin. Bela Hevserokên Dem Partiye gotin bila ev cejin bibe vesîleya aştî û azadî Hevserokên Dem Partiye Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakiran ji bo cejinê peyam weşandin. Hevserokan cejina Ramezanê li civaka İslamê pîrozkirin û xwestin cejin bibe vesîleya aştî adelet azadî xêr û bêrê. Peyama hevserokan wiha ye. Pêvajî hilbijartina çû nîşanî me da gelên Tirkiye êdî jiyanekî wekef û adil dixwazin şer û ketxwariyê naxwazin. Em bi vê peyamê spasiya hemû gelên xwe dikin li dijî zilm û zordariyê li ber xwe dan têkuşina demokrasiyê mezin kirin û vê cejna me du qat zêde kirin. Em spasiya ketkarên partiya xwe dikin bi şev û roj xebitin li ser sindoqan sekînin û îradeya me hemûyan parastin û hemû dêk û dolab xira kirin. Daxwaz hêvî û armanca me ev e têkuşina aştî û azadiyê li welatê me û li çar aliyê cîhanê bigêje serfiraziyê. Bela hikûmeta navendî biriya aboriyekê din wê petrola Herêma Kurdistanê an got Başûrê Kurdistanê hinarde bike. Ajansa Reutersê ragihand ku Wezareta Petrola Iraqê plan dike ku boriya petrola Herêma Kurdistanê ji bo hinartina petrola Herêma Kurdistanê bixe şûna boriya Kerkûk Ceyhanê. Reuters li gorî agahiyên ji cîgirê Wezîrê Neftî Iraqê Basim Mihemed Xizî girtî derbarê destpêkirina hinardekirina nefta Herêma Kurdistanê de hinek agahiyên nû belav kir. Li gorî Reutersê cîgirê Wezîrê Neftî Iraqê ragihand ku bexda hewil dide boriya navbera Başûrê Kurdistanê Tirkiye tamîr bike û bi vê yekê Başûrê Kurdistanê heta dawiya vê mehê rojane 350,000 bermîl petrol bi riya bendêra Ceyhanê wê hinarde bike. Herwa diyar kir ku ji ber têkçûna hevdîtinê Bexdayên li gel Başûrê Kurdistanê ji bo destpêkirina hinardeyê petrolê hikûmeta navendî hewil dide. Hinardê bi riya boriya petrolê Kerkûk Ceyhanê ji nû ve bide destpêkirin ku xeta boriyê ku ev 10 salin ji kar derketî û tê payîn bi xeta boriyê ku salek hatiye rawestandin bêkirin. Ajansê danûstandina navbera Bexda hewlêrê ji bo destpêkirina hinardetina hinartina petrolê ji bo Tirkiye lawaz û bê encam binav kir. Ji ber ku Tirkiye hikûmeta Başûrê Kurdistanê hikûmeta federal şert û mercên dijber danîne pêş. Herwa Reutersê behsa wê dike ku hikûmeta federal Iraqê bank li şirketên petrolê dike wê rê bikevin nava danûstandinan û ji bo riya petrola hikûmet petrolê boriya petrolê ya Kerkûk Ceyhanê jî petrolê bifroşe Tirkiye. Bela Nijat Perestan êrîşa li hemberî bazara li Hewlêrê girtin serxwe dohdanê sibê ji bo cara duyemîn bazara lengiya li Hewlêrê hate şewitandin zêdetirî 6 dikan şewitîn. Koma Nijat Perestan a bi navê Peymana Millî ya Dewleta Tirk bi daxuyaniyekê berpirsiyarê şewitandina bazara lengê girte serxwe. Nijat Perestan gotin me agir bi dilê Kurdên tirsunek xistiye û me li 16 cihên cudayên bazarê agir pêxis û tune kir. Ne tenê li Hewlêrê beriya niha li bazara Ehmed Axaya Kerkûkê bazara lengiya li Hewlêrê bazara Çelê ya Duhokê jî hatibû şewitandin xelk zirarekê mezin dîtin faşîstan êrîş girtibûn serxwe û gotibûn ev herêm yên me ne û em ê vegerin ala Tirkiye li wan herêman bilind bikin. Ajansa Rojnewsî derbarê şewitandina bazaran de nûçe dosyekî weşand wiha got. Dewleta Tirk a faşîst bi hemû rê û rêbazan dagirkirina Başûrê Kurdistanê dudumîne li aliyekî leşkerên xwe tîne li aliyê din êrîşên hewayî dike gel qatil dike gef li welat parêzan dixwe li milê din jî bazarên Başûrê Kurdistanê dişewitîne. Bi şewitandina bazaran jî aboriyê gel dike hedef. Biriya şirketên avazsazî û geşepêdana binasaziyê vê dirêjiyê dide dagirkeriyên xwe li Başûr. Bi şewitandina sûka Ehmed Axaya Kerkûkê, sûka lengiya li Hewlêrê û sûka Çelya Duhokê rê li ber şêwekê nû ya dagirkeriyê ve dike. Bîstwekê çile agir bi sûka Ehmed Axaya Kerkûkê hate xistin ziyanekê mezin çêbû. 27 Sibatê agir bi sûka lengiya Hewlêrê hate xistin zêdetirî 106 dikan şewitîn. Yekî Nîsanê agir bi sûka Çelê ya Duhokê ket zêdetirî 100 dikan şewitîn. Duh jî sûka lengiya Hewlêrê hate şewitandin ziyanê madî çêbûn. Koma Nijat Perestan her sê êrîşên li Kerkûk, Hewlêrê û Duhokê girtin serxwe.
بله اسرائیل جاره یکمینه قوبه حسین آدریی یا نو بجهدی که ارتش اسرائیل داخل یکرین کو ایوار دوشم لحریما علیات باجره کی لسر باشور آخای ولته هشیاری که هات بهیستن سرالدن حسین یمنی محاسبات ایریشه به فیزین بالستیک بربون و سروی حرمه ل هات بو اصلا کرن ارتش داخلین خو کرد مها صبح سیشم دوها گود پشتی آلارم هشیاری درباره کتنا اموره که دشمن لحریما علیات هات لیخسن هزین دریایی هدفی که آسمانیا بگومان کو در باسی آخا اسرائیل بو تثبیت کرد هدف جالی سیستما پاراسنا دریایی جدومه و برنگه که سرکتی هات آسان کرد تبرین در انگوزیان رو ندایا ارتش اسرائیل دیار کرد کو بیکو آمورا بگومان درون یان نا لبل یکم بکارین اپراسیون جد دومه جی پشراز کرد بله موزامبیک نوتو هشت کسان جانا خوش دستن لموزامبیک جبر با ایشا کولرا گلک مالبات ترسیان خواستن بکشتی جوردر کبن 103 کس لکشتی سوار بون کو پرانیاوان جن اوزاروک بون کشتی شویدن لقراغا نامبوله بن آو بو نو تهش کسان جانا خوش دستان سی جوان جزاروکن حتی زانین لموزامبیکی کو خزانترین ولات لجیهان اجبر اواقریش جوتوم حیوانیزی که 15,000 بویر نخوشان حت نتو مار کرن سودو کسان جانا خوش دستانه ملی گذرین هجان برای خوابدن قامشلویه لقامشلو جبو زارو ببورین گذرین هجان برای خوابدن شهبای هفته نیسان لشهبا چهارمین مهریجان آمار دست بکر مهریجان دو روزان دوام کرد بداوی بو پیشنگیا مهریجان تفگر جوان شورشگر سوری یا کانتونا افرین شهبای کرد تیده چالاکین جورو بجوری هنری پی هاتن پیشکش کردن داوی ده کم سرکت هاتن خلات کردن جوانی کو تبلی مهریجان بونه حسین خواهانی زمان و ببینو چه جمع هاتن داوی بوتن خواه بخاطر ودن باش من یاری ببرید دسته جوان ورزشی حریم افرین شهبا هر سال فستیوال آمارا تل در خستن این سال چهارمین فستیوال آمارا للشهبة وحلبة تل در خستن بروج جنوين سفوري وشاندي طابت سريدا ام چهارمین فستیوال آمارا لريبر مروباهي ريبر ابو لجريلاين سري تشيا لحمي شهيدن دوزا ازادي جلن ازادي خاص يند هندر ولاد دا ودر باي ولاد حمي جوان وجنن جوان ام بيروز كن بتایبت فستیوال آمارا د ماه نیسان دا د 4 نیسان دا ام دیاری رهبر مروبهی رهبر آپو دکن رهبر آپو یکو به درجه‌های تمام خا جبو آزادی گلان جبو آزادی همو جواکن بندست تکوشین دکه اولبر خالد ده لسروی اساسی ام جی وک جوان شورشگر وک جوان هندر به شورش دم جی خاد گرن امی خودی فکر و فلسفه رهبر آپو در کبن و من روزینه روز ام وک جنین جوان بشتاری و فستیوال چهارمین یا آمارا بونه بخوا اف جاره کمینه که از یعنی در باسی و فستیواله اما هستی من جوش من دو فستیواله ده یعنی گله کی برنده کو از دو فستیوال آمار یاکوب ناوی گنده ریبر عبدالله اوجلان هاتیه بناف کرن یعنی هستی من لهمبر وی یعنی گش هیا کو ام آزادیار ریبر آب و مسوگر نکن ام تجاری رانا وسن ام هردم دریا بر خدانیه دبن ایروج اجید به کوما استران دایا کوما نجان سر دوز دبجدار بومه کو ام بستران خو هستن خو جدجمن راگینن کو گله کرد هردم بستران خو گوند خو چاند خو هرتم لپیش به و ام هردم د ریا هنر خوره ام دریا آزادی ده سرکفتی بن
Endama Komite Revebera PKK Helin Ümit bu meyvane bernameye Teybet Amedya Haber TV. Helin Ümit derbarê têçdalê ser rêber Apo peyamên di çare lîsanê de derketine pêş asta şerê ku tê birêvebirin mizgîniya NPG encamên hilbijartinên Sûyeyê Adarê û helwesta gelê Kurd ali dijî dagirkeriyê nirxandinên girîng kir.